Si bien on me si vous d'assistance humanitaire d'urgence nous kala ka wonti don assalamu alaikum mi salmini yo murado mo mi jarni yo voilà ko no wonde musibe harano yurdon ni den ka medem kulaya den har yettugol be ngure men de ngade bay andintingo fira bilingo tijidi hare ko benendira e medem do on tini be do fo kamon ko jibini be ko non tini be fo pabe ko nawnu be il fit un temps maintenant qu'on be kalaptan donc c'est la maman qui m'apprend encore. Au faut que les déjà vous l'avez constaté, c'est pas une chose qui est facile. Sinon Fatmata hari haifi ça va? Daijam. Yeah. Oui, faut tigay. On a yide go on Yeah. Mauri. Yenab. Ari. Arlo Yenab. Arlo. Yeah. Ou elle était toujours première de sa classe. Première de sa classe. Vous vous imaginez? Je pense que c'est le moment pour nous de les aider parce que déjà, hareta o ngakene la hake. Rewti ni miga hande kadi ko addugo nyamete pay koy koy. E nyamete mo haray imaro jido yo nebbando e basalle. Kanyuma en ko ndo bodo ko partenaire bi amem unité be tanti Mariam monu be Amerique. Woni ko hewtini men dum do harayo men arme yettaon men addanan ko nyamoton ko nani. Haray ko teddugalle modon kono woniri Jarama kono woniri Allah yobiran aljanna e moddire mon amin yeltike fota amin Allah dande en tana e tampere Allah koren ko faala den aduna e laha amin aljanna e moddire mon amin Allah dande en lette aduna e laha amin Allah wurnu bobo en wada barki nyammena on tono mabbe barka bu on jarama barka mo ina do kadi 400.000 nani awa on 400.000 don o wattay ndo coguma fi onani albarka mo jarama awa barka mo aray ko no woni lertani ko on fota non lertani ko wallube men ben fo saatibe men wallube ben faalabe men wallude ben awa barka modo yalla yobira on ko mo amin ya rabbi Allah sellina bibbe ambe danda be nawnaal ben Allah dandu kala nawnireedo amin Allah sellin on ne fatura yore manen kadi sherino wayno wallahi hari hay fi ndari no wawdon hande. Je crois que j'ai pas envoyé mes trucs là. J'ai pas envoyé mes coupons, je crois. Ok. Yeah, yalla be do afia. Adora le do coupon là. Mi adora le wa sakkan. Mi fanno mo tangol o coupon do fe dari nen fatu adimi ale juude ma. Dari. Ay si me inni me itu kambe be jabata. Mitane. Envoie-moi ça s'il te plaît. Nen fatu. Bébé. Allah be do afia. Allah mamina. Allah mamina. Kala musibe ono wonbe sivu de assistance humanitaire d'urgence no ko kala ka wonti don. Idon andi ko ende be ngure do wonno ko partenaire be men go okkuno fi en fuddo forage un montant de tangini tun ko yata 20 millions haray kanyum be tortino mbuddi men jonti be mbuddin haray hande ko be wondo ni be nenira e medon no sonji be wori be bi mabbe ben foko nawnu be no hirdon do ni haray be foko be nawnu be acce be do be yaka ciangol on tini haray pigi din di be laafi ko e gere dum kadi suudu mabbe dum wonno ko detti yite haray hande no mapini ko fota wona seeda kono haray batte tewtewdo ko wonde e wadde ko musiddo mede wondo ka medem dode woni ko walliti be hebi leydi ka medem timbo c'est-à-dire be hebi haray parcelle ka medem timbo centre haray hande mi toroto julbe Allah ben fo ko de balde men gani darnugol suudu ka medem finene medem haray be no hato ginengal ballal muradu mudiru wallite lan heben ciucal daren sen darana nene medem be waka burure ga be yare bi e mabbe ben ka sare est ce que ka medem timbo don de darana be asko do sham salon be wonda bi e mabbe Jarama Allah newna men nan Allah newna jammo der oy go hande fayda hodo go fo yehi hande ko min e pay ko an ko woni do e be mawbe do enen woni ko hodo ga fo yehi timbo menen do tat menen oy go ko be do tat menen be do tat woni hodo go waaw be do nya jamo non kan hayfi waaw yalla be do afiya nan mesdames messieurs vous l'avez noté. En fatu taccu juude ma de wajirani fi Allah chéri afala kan dikko de yaka modi ma
Mumpitade bom makko. Moy jang. Denade mo ko. Ayyo. Kona ke. Andi mi inni on be wedditike ko buri e fandude ko duma. Burure ga kam mojjawni ko fes. Ye. Ye. Ay laabi. Ari jenam mi juude ma de ankadi. Ari dogu sheri. Fi alanka di ar bebe. Ye jenab. Bario. Ari do. Kisele non ari do. Ari do dogu sheri nari juude ma de. Jenab. Fi ala on kan dikke on ma pini yummamo. Beno seli ko jokki fo no jodi no kungoto no entude on. Ye kitemo don nene. Awa. Ngandi ko woni alfa ko to. Ngandi ko to alfa ni. Musibe on va essayer de se donner les mains. Be kadi okkube men on tere non kameden timbo fi mabbe yo Allah okko baraji mun din. Musibe meden todi on ballal wallite men mo be mi wadana chargement koccu. Chargement jaare. Birki kadi wadanto nge musibe. Wallite en dare be fokko nene goto baba goto be ni. Be do fonno nawni ko yumma mabbe woni ko sarji be do. Ko kambe wupata. Ko kambe defata ko kambe jogata ka ciangol. Ko kambe watte pigi din sappo e jeenay. Regardez cette histoire. Tudi ko ede ma. Do ko ngam wadi do ko ngam. Ye. Waddo ko ngam manga. Wadi do ko ngam manga. En fat waddo ko ngam manga jenab. Awa tipido. Non bébé. Mene be kalapta men sikki ay fi. Wallahi. Ay funo. Oyo dey. Ne burure moƴƴa. Allah ittu en do Allah mi torke ma Allah newna men me wawa darnangol don ka timbo centre. Allah men hebu juldo goto pet wawo wallitade ngesko goto pet. Yurme ko e pay koy addi chéri. Ye. E woni gabe wonda hay e goto ko miijo tun susiji. Men hebi sabu terengo. Ala ko teddugallem. Ala ko julbe Allah men wallito men jorsi ko kaaje siko koccu. Ciko birki. Kala juldo Allah walliti do menen hato ngine bola musibe no be sibu d'assistance humanitaire d'urgence. Nuku kala ka wonti do menen salmini on. Le weltani on moƴƴa. Nous vous demandons humblement de nous aider. Ya va chérie. Ya non lo dana. Ari do den fatu. Ardo ko bébé. Onon kadi ndikketu non son jibiro mon pande. Jo indo ko de mandu chérie. Ko ngal mangal watta ko ngal. Yeah. Nen fatu to ngaccitirni hore mon fi Allah dogu chéri mi jeejima
Aussi, on a une si vous des assistance humanitaire d'urgence. Min tori ki on ballal waldi teme. Wali tore men lan ni bébé. Lan ni dogo chéri. Ça va aller. Ara ko no woni musibe on wonbe si vous des assistance. Jode do bir. Jode do ronci kof. Yanji kon on nabude kon ko alla tun andi dum. Ça va aller. Wallahi. Yeah. Ando timbo. Musibe on wonbe si vous des assistance humanitaire d'urgence. Prends-moi l'image là. Yeah. Yenab. Ari mo gwallo. Jena barido ardo. Ardo yi jabudo. Yene far jaka dum fu ticket yo. Nene fatu. Dikke men dana na sunu dogu chéri. Dikke dogu nene fi Allah. Yenab. Yenab bébé. Yenab he quoi. La arde dan nangolon sundu nani? On nani? Nen fatu. O wala la ndifu gongo sila ndarne sundu. Nka? O wala la ndifu gongo? Mesdames, messieurs, regardez une maman qui a tous ses enfants qui sont malades mentales. C'est des malades mentaux, c'est vraiment compliqué. Mais sans don de Dieu, on ne peut rien si c'est pas d'accepter la volonté divine. Je vous prie encore une fois de plus de nous aider. Aidez-moi, je vous prie, on va construire 2 chambres salon parce que un citoyen de Timbo nous a donné une parcelle pour eux. Aidez-nous, je vous prie humblement. Encore une fois de plus, merci pour la confiance, merci pour l'attention, merci à tout un chacun pour l'accompagnement. Donc, nene, hare hande ko ndo hiwti no men ganani hare si Allah mu yani men siko jango men hebi chargement koccu siko chargement jare siko birki kala ko Allah okkori men hiwti kisa si Allah mu nani ko no woni Allah newne jammo ere ko la amin Allah newne jammo ere awa ba kamo on jarama welti ke fota Allah tintimo e jammo ere okkora on jawle yaaji de dagi amin ba Allah. Amin. Amin. Barka Allah nan. Barka. Oh nene acce non joni s'il te plaît chérie wale la na bugol ndo chérie. Oh ne acce no me do. Yena baba we. En fatu jabu do may. Acce do biro no. Joni ko non en fatu de turu no. Yena bi mo may. Allez mes amours, on va blesser. Merci, au revoir.